sia paranno ki. Ke pantan si tamu miki sule. Yo na pak landungan na kadan na puang matua tu umpamatan na pena. Ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Ya tu kadan na puang matua la tarangi lan atu ya teh. Dia lalamai Pak Pudian 192. Apa dolo dia maito mai komita masambayang. Tu tuntu penan ki sia tanga ki opuang rampo mati olo malabi mimak kure sumanga umpama diongan ni tu kali. Karongkosan siya kamauparan puang tontomi sorong laku kami namuira kanaya te kami dito madosakan apa mi pasipatok kan lan ka di pagarisan ki dio mi kasalan ki lan puang Yesus Kristus. Ike kamali tu kadang mi puang patudukan ni ulendui penamasalo. Angki matotok lan te katuan unolay. Jadi na katuan situ katonganan mi. Lan sangan na puang ki puang Yesus ki masambayang. Amin. Mau pak tu to mamase sia masorok mak pasuka sia taung kareai melotiku rindingna siuluk solanasang tu di pakaboro lan puang Yesus Kristus den misa to nampui misa inan pak balukan bintikri tu katandan pak tu katandan liu belanna kamasokanan penaanna ya tu tahu ya to ba atu to mak baluk ya to nenek bang mamengan si turuk kalantukan pena lako to kakurangan apa tayar na anga itu sulianna ya kerampoi teme to mangali na tarima si tuang lindo mabalele ya moto anna inde to inan ya to mendari inan kameloan sia kamasokanan ondong pi anna ia tu mintu to nasi kandapiran indek to latuo si tunduan sia si pakaboro siulu salanasang tu tontong untarima pak kaboro lan puang Yesus Kristus Pak Basanta lan mai Pak Pudian 192 atu ya teh umpulelean ni turongko na sia upakna tu tololang ulolangan katuan na tu ungkataku ba tu to mengkaolah lako puang matua to kumua to rongko sia to dikamasei dio me puang matua na ia tu tanda manasana tu tua ungkataku puang matua ia mau tu umpamayongan pena sia masokan ia tu tahu susito tay anna di parongko manna sangadin na mendadi rongko dokah lako tahu sengat ya tu kamelon na siya tangga na siya penan na napapayan ulendui kamelon penaan na siya penggauran na siya malambu laku tau singit siuluk kaboro lan puang Yesus Kristus ya te kadana puang matua rampo laku kita tu untambay ki launan nong meloy siya umpo pembuay tu kumua ya tu kita lamelada ki rongko mendadi rongko lamelada ki ba tu lamendadi ki rongko lako padanta ba tu lako tau senga ya moto anabu tu pekutana lako kita kumua tapapayan tongan siamar ka tu kameloan naturu pono ina ba tu ta esyar ka anta palosong bangi tu kaleta susimisa to mak patongan lako puang matua anta ditanda ditambai solanasang lamenda di 5 kaborokna laku padanta to kumua lama sokan ki lama lambu ki lan katuanta sia iya ke lama mengan ki parallu na turu pena masorok sia iya tu kameloan pena anta la lolang lan kasendean sia kapak ranuan laku puang matua kamalamburan pena anta lata papayan duka laku padanta sia laku kaleta. Amin. Tama sambayang. Kadami unada ikan nila tua malambu. O puang, mengkadiongan kan malaku. Pamatoto kadi umpamadiongan penangkilan katuan piate. Lansangan na puang ki puang Yesu ki manganga sia makure sumanga dio na mintu kadami. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua tarangilan atu yate. Tontong takure sumanga sia
tontong taposende lan katuan ta tu subscribe kadan na puang matua sia umpa bagian ni lako padanta. Kure semanga puang tontong umpa sakiki sulanasan.